Ni tauni ya Narok kwa kuina rũĩ rwa Nkare Narok kũrĩa tũracemania na Gikundi kĩa Anake 25 iria kwa ihinda rĩmwe ciana kũrũĩrĩra ciana iria ciakũra tauni-inĩ ĩno, no rĩu tũracemania nao magĩthondeka indo cia mwanya kuumana na tairi cirikitie kuhuthika. James Mwagiura ni mware mambiriirie mubango ni aratarire rugendo rwao rwambiriirie nginyagia magikinya hau makinyete umuthi. Tukianza tu mahua tukaona aje kuna vitu zingine Kenya watu hata wakuagi na shughuli nazo. Vitu kama tairi. Hizo vitu zinachomago, hata ukiangalia kama hata ni kuumiza watu, kuna watoto bado wanakishaga hizo mamoto usiku. Sisi tunajaribiki vile tunaweza watoa, sisi tunatoa mbao. Tunaenda hapo hivyo kwa wale watoto tunawakombolea lodging waache kuchoma tairi. Nao wao wanatusaidia kurecycle matairi. Thegio wao kuhuthira tairi ici kwimathira foshoro muthenya, Anake ni mahotete kugacithia marĩa maturigiciirie na njira nene. Hizo tires ukiangalia mahali ambapo zingeingia kwa mito, kisha mwisho yake inaenda kwa animal reserves kama sasa Masai Mara. Tangu hii project ianze hapa hivi imekuwa environment mzuri. Hewa ikawa safi. Hata mto siku hizi hapa ni at least sio kama hapo. Gukirugwa na kiani morite thirikari kumateithĩrĩria kwaramia biacara ĩno niguo mahote gukinyira na guteithia na kiage gicigo-inĩ giki. Kama gavana wetu, seneta wetu na wengine wote hata president wetu, ukipata hii habari ni poa sana uwasaidie cause guys tunasema huku nje hakuna kazi. These are the true mirror. Tunaweza jivunia hawa kwa sababu wanaonesha vijana wengine kuna kazi. Anake ni moritie mbeũ njĩthĩ kuhĩmbĩria wĩra oro wothe, kuna thikũ ici maira ma kwandĩkwo wabici-inĩ ni manyihire. Out there kuna something unique you can do ambayo utatake some time kukula, alafu ukijulisha wengine vile watapata chakula ya kila siku. Gikundi gĩkĩ kiugĩte muoroto wakĩo nĩ kwararamia wĩra ũyũ nginyagia gũtuĩka kambuni nene ĩrĩa ĩngĩhota kwandĩka makĩria mbeũ njĩthĩ 5,000 kwa ihinda rĩa mĩaka 10. In the next 5 years we are supposed to be let's say kitu kama 1,000 vijana, at least 1,000 kwa miaka 10. Kwa kila mwaka tuseme at least tunaemploy vijana kama 100 ama 200. Gikundi gĩkĩ kiugĩte muoroto wakĩo nĩ kwararamia wĩra ũyũ nginyagia gũtuĩka kambuni nene ĩngĩhota kwandĩka makĩria mbeũ njĩthĩ 5,000 kwa ihinda rĩa mĩaka 10 yũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Ngugi wa Gatua.